Notice-ni bebak hastewono bwskangni 17 August Salmarigo damtham jorani Achuk Choba Achwknai hini shaka koktuma thundairokni kokthum pandani bisingti TSF Rajakhor aguli haino tiprasa kami amjai rogo Medical College Institute University Sunamnani tei kubuni sanmung rokno tei hapangni thani sanmung narakjaknai hini bosaka Belakang hambai tini sini orang Phainai sini media house rongno jor telang punya no khak ham yafaro tai jor takko bukhno sung TSF ningai Choba ni chiba yafaro tini sungobono yang ti saklai neman inke bwskang 17 tarik sung sit-in demonstration 3 hours ni bagi khlainai ti probo sit-in demonstration ne sobai ringjaka joto state capital no joto state northeast ni state tongma jagano sit-in demonstration nungnai 3 ghonta ni bagi sungor TSF national constituent member ngai sung agartlawo 3 ghonta ni bagi sit-in demonstration khlainai senior sit-in demonstration sung khaibani ka sini je sung saimano tabuk sung Tripura hawang ga sini obono sung special constitutional safeguard Tripura song ni bagi kaise indigenous barorong ni bagi sungnuku kama ajin simino je influx tongmani foreign national fight tongmani phatarhani abon hoje protection rani bagi sungmo sarkar ni thani koinai borok no je border check khlainai foreign national busuk habjak northeast to tai Tripura particularly abon check khlainai nainani bagai tai special kaisa Bharat ni সংবিধান ni bisingtei jeta Indian constitution ni bisingtei no kaisa special babe special constitutional safeguard ohani busar ni bagai indigenous boror ni bagai Tripura sar ni bagai as solution ni bagai sing sit-in demonstration khlai tongo taibo sunglugo is northeast to tai Tripura hawo unemployment rate emonke bangi tongha sung seven koma hazar borok chakri mayang tongmaikha unemployment crisis kuno employment ni scope employment market to kring tongha abon bagai unemployment issues only tinai sung sit-in demonstration khlainai taibo tainga ke je EPSPA Armed Forces Special Power Act amo totally northeast ni repeal khlainai bagi sung sit-in demonstration khlainai amoro tai je educational institution sini northeast to Tripura wo sini khumulung amchayo ADC area wo medical college tai koma universities amthai khungnai ni bagai sung taibo tai introduction of inner line permit tai inner line permit of introduce khlaina bagai abo sung saimano je educational institution sung tapsu saimano bebagai sung to sit-in demonstration of 3 ghonta bai khanai tabu buskango taibo Choba sung khlain thanai je sini fulfillment ning esak amon bagai sung taibo sung bai tongna bai koinai abono sung buskango bo haikeno je sini khorangno khnai esak Bharat sarkaro Tripura ni je administration tongnai rok sung bongni statement naya suru statement mo bai ingia practically borok ni je implementation khlainani sungamano sunayu abi bongni statement sung haino statement man simino sung naya obo ke ki sa Tripura ni da phaiya la kaisa obo khadina sungomo TSF organize khlaika sung jotone invite khlayo jagabo sar Tripura gnagino je haksal gana sampani phai participate khlainan bai sung koi sung to out of 500 plus gathering khlairanai state university tai to private university ro tai government medical college ba kaisasi haini bagi sung sini borok kabang mano phatar hawmang porima tongmayu abon bagi sung ei sarkar no koina jabono koina bagi je sini khadumung sit-in demonstration bisingtei sini
borok ni am sayo medical college institution university rok khulung jangnang thung abon bagini sung sini sidin demonstration 3 gonta ni bagi khlajangnai sungabon koinamu sungo press yang tei nor ni bising tei joto takhuk bukhuk rok pori tongnai tai joto civil societies organization political party thung jekuno political party ni background thung no o demand no tai sungbai baksa ei andolon no ei chobabo no phaiman sung joto no invite khlaio sung joto no open khlai ruo phainai 17 tarigo ei andolon no sungbai yak romui thansake je ei problem mung tongmani abono manjona ni bagai sung joto civil societies tai kobama political organization NGOs joto takhuk bukhuk rono ei andolon ei chobabo phainan bagai sung no ni bisingtei borno kobohu amai